Ameging masantingin pamaglub na ning Agosto para kareng aliwata mong kabalin na manok rangan at magobra keng siyudad San Fernando, Pampanga. Keng pulmerong aldo nakasining kasalungsungan bulan ni bugnusing masikan na uran kilub ning may gita 2 oras. Ing resulta, limbog la reng mialiwang dalan keng siyudad. Hanya dakala reng empleyado ang pong estudyante, reng mga stranded keng opisina, eskwela at maski na keng dalan. Deng mapila na netizen, era iwasan pa siya king social media ing karelang kapigaganakan at takot misoso king halbog. Kalu para mo reng may stranded king B. Mendoza Street ang gana king High School Boulevard. Anti mo naman king Capitol Boulevard. At King Jose Abad Santos Avenue at tuturing ang major thoroughfare alimuning syudad, nunay king mabilog a Central Luzon. Metong karenga kakitdang sangkan ding manungkulan, ing mababa a lokasyon kanuning syudad, anya ing sasapuking danum amanibatan king mata sa porsyon ning Pampanga. Daralan la kanuy ni king aduang floodways ning syudad ing San Fernando River at ing sapaking Telabastagan na malapit king boundary na ning Bacolod. Kabilang pakintin dyan tayo po yung topography map na ning syudad na ning San Fernando. Nung makananya po mamagusin danum, ibat po king babo o kini pong Angeles City. Kaya tayo po yung Engineer Anel David, yung city engineer na po ning syudad San Fernando. At kini pong topography map kakita mo, magumpisa po kini o yan, hane po katas bili, ining area na ning Telabastagan, Sindalan, Dolores, ang ganap po kaya ni pong poblasyon kay Siyudad San Fernando, pababaya po. Kaya katamong mapay ni nanong buri na sabiyang kanini, minuran kayong mata sa engineer. Ita po, kasi kaya ni Siyudad San Fernando, kaya ni pong bandang Southern Barangay, especially kaya ni pong poblasyon, kapag po talaga minuran king babo, diyang po mumuran kaya ni, kapag po minuran kayong Angeles area, sigurado pong magbaba kayo ng danum. Nung apapansinan niyo po, banda po kayo tang Mainpis area, kapag minuran ka rin, akit yung ladetang drainage ta ka rin, talagang mag-flow na po yung danum. So, makanta po yung milyari na po, around 2:30 or 3 o'clock, mumuran na po banda Angeles. And nang binulos po yung kakatamong oran, around 5:30 ito, makanta po, ita po hanggang volume mula may balag 2:30 Angeles, hanggang 5:30 mag-start kaya katamo. Asa lutamongan po ito. Makataya po yung dulot na ng climate change na maragul po talaga yung volume na ng rainfall na receive ta ngayon kumpara po karetang previous tamong oran na I experience. Agpangpakang City Engineer Anel David, sasapat ing kapasidad na ring kanal o waterways kareng dalan at alam mo naman pumping station bang palwal ing danum. Ing kakatang waterways, idaguldo capacity. Kasi nung akit yun talaga, atin talagang choke point na imbis na manabo na yung danum, ketang mid-portion na ng San Fernando, miraras pa kayong downstream or miraras pa ketang lowest portion na ng San Fernando. Where in fact, nung din kaya katamong waterways, mas madagul na capacity, sideways pa, madidrain ng kaya katang water. Kaya kasing pamag-aral na ng DPWH through a consultant, ketang drainage master plan, alang linto proposal na magka-pumping station Pero syempre, pag sinabi mo pumping station, itay quick sagot, bakanta, higop in danum, pero idalay ta kay another area. Ito, pag-aralan tayong Pasibayo, and kung akita mo na there's a need for a pumping station, definitely maglaan yung pondong syudad para kanito. Agpangking Department of Public Works and Highways, aprobado in rehabilitation daring drainage system keng San Fernando at makasadyaya kanong magumpisa ini ngening banwa. Manantabe neman gano'ng lokal kapanibalan keng execution na ning drainage and floodways master plan keng syudad at kareng kasiping abalen na ning Bacolod at Santo Tomas. Samantala, mumunikala ng Mayor Vil Macaluwag, ami ka-investigasyon kareng milyaring flash flood, bangabalo nung Mekayapek to Lakeni Ring Road Development Project king porsyon na ning MacArthur Highway, asakop na ning Barangay Juliana ang Pong San Jose. Penigobran tamo ing magawaya ing master plan na ning
San Fernando, keng pong flood control. Ayan, reng gana-gana pong drainage. Uling ano pong ka-importante rin ni. Ne? At ngayon, yun naman po, dakalagewang drainage. Ne? Keng garbes, keng kay, dakal. Ne? So ngayon, itapong melyari na beng, kailangan niyang imbestigan talaga. In fact, sabi ko kari engineer, invite tala ranking DPWH para mag-meeting tamo, pisabyan o ba't makanta ing melyari. Kasi since ila po kasing ginawa ka rin, ila po makapakibat. Ne? Pero nung akakiyo talagang bubuklat tala retang possible na may bara. May kisabi naman yung pamuntok na ning syudad kareng sablang memalen amag masabal at panugalyan ing ustong pamanugseng basura. Bang kanitang nga iwasan ing pamagbarada ring kanal at aliwapang waterways. Ren pamorugong tao ne, balo daw pa mong pamuntalan, detang para elang marakap ne, nya manawagan ko po ginuko. Makisan metong ko po keng kahingini, keng pamamia solusyon keng problema tamo po. Kasi emo po kening San Fernando ne, ing maragula problema. Anyapin po itamo keni, akakiyo naman po, antiyan, magkolta na naman meeting keng DPWH. Kasi importante ya po kasing pamitagon. Baka ni tapi sabihin niya yung problema. Kasi ila po talaga ing kareng national highways, kareng pong ila po talagang gagawa. Ako yung kakaing talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.